Tiga minanyi Paulo dokyo kaido ifuso, ni kadua do rakwawat-watek. No kajinyo pamanaralayanam, pasubnanyo pawo ciri-ciring nanyi yamatadutoa miraraten. No kanonangam, unutanyo pawo malasavari dano, jimanga no yung nga tawa kano ciring nisatan. Yato malamorong no miraraten na tao. No kakwam, akmanta mo sira at tumanguranguri do nakenakam da. Amuriwo ikano yung ta miraraten na tao. Pasingsingtan nanyi yamataduto no makwa. Tana akmanta siya nga miraraten na tao no kakwa yatira ko nakarilawan niya tanyi yamataduto. Do kanyimanta na niya tanso tumiyono nga ikavino padta. Machikaw prana di Kristo. So tayo kano yung nga yananyi pataradang no pangangarilawan na. Narananyi para singyatan so inawan di Kristo nimirwa amavye. So ityak mati machikaw dya amyando tingato. O ikakman na siyang ni yamatadutoam ipacitanado kaidan no karawan. Umapiro ka ba pangangarilawan na? Kano pangangasyan na dyaten aya machikaw di Kristo. Nanyap inyo do piraratenan nyo. Ta nyora na ipigangan si Kristo. Unyo ipakapso sangam bekena uyuyat nyo. Ta umagardo pangangarilawan nanyi yamataduto. Ana yaro jinyo. Amuriwo jinyo pa maiso nakem nyo. Ta bekena umaingdo kapiano icicirawat nyo. Unanya panjinyo ni yamataduto. Si yamataduto yata ni kablis no ununod. Ayarana machikawop di Kristo. Sunay kapiarana no barita. Mangunong do napi palanginan nyaten ni yamataduto. Amurian pakanakman nyo so katao-tao nyo. Hajidanyi parasing no tao doyotay. Umraralay ni yamataduto. No kakwa. Do kajinyo nginaran sira amyong kaddo katao-tao nyo. No kanonangam abo kasngesngenan nyo di Kristo. Ta akmakamoy kaduan. Haji dapat tuato pa do tangayin ni yamataduto. Do kajinyo macitetngeran do tao doyotay. Ta siram ni pantana sirani yamataduto so pangurayan na ciring. So ikanoyong nyo turanagayo so ununod. Do kajinyo makatenengan di yamataduto. Inyo rana adi ngasngan di yamataduto atawam. Narananyi panop inyo ni Kristo si chay kwaya. So nyo ikanoyong rana yamachikaop di yamataduto. Tananyi kawakwak rana inyo ni Kristo. Iyaw yamapi yanwanop diaten atao doyotay. Akano bekena tao doyotay. Nanyi balinas no katao-tao nawo yak may atoy. Yamapi seiso tao doyotay. Akano bekena tao doyotay. Dapat sikawo yan. Unan niya ngaiso inawan ni Kristoam. Nanyi bliswo yada gan no tao doyotay. Iwawalam ni Moise. So icyak madi yasarana no tao doyotay. Akano bekena tao doyotay. Do tangay ni Kristo. No simano yung kakmati yasarana apiatana so nakemdo kaduan jaten. Unyikawakwak ni Kristo do jojikam balinasenawo kakmati may kavusuyan. O jojikana ni Kristo wo mapi yanwanup jaten. Ak may asa katao so ununod miyangangay rana amraralay ni yamataduto. Unanyay ni Kristo na ipilimwang do aruwa tao mapasarya ciri-ciring na ni yamataduto. Patyangayan nyo bekena tao doyotay.
aji makateneng ji yamatadoto no kakwa, kanyira tao do yotai. Napian wano peniatan ni Kristo at tao do yotai, akano bekena tao do yotai. Akme asaso uno neddo tangayin ni yamatadoto, yanasido ngenno seire. Urian, ika bekenyorana kaduan bekena tao do yotayan. Tamona mamimina akmanay anak ni yamatadoto. Ayak meya sakavagi. Tanyo ni mga pranawo nanawdano ni pamnekan ni Yesu. Umlivo-livon no ciri-ciring na. Kano mangununong so ciri-ciring na ni yamatadoto. Sunay kami minno na nga yapuji is Kristo. Iya tumalamorong niya tena yamantan niya tenso di milimo tenga uno nedta. Amuri unyo ipiyangangirana kano tao doyotay. Naranayanan no serinani yamatadoto.